بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay mangura na agama Islam. Yari na isab kita niyo nagpay mata TV station ini Hanida o Islam sa tayo si mga kaguruhan na to program ini question and answer diha program si Hanida o Islam. Demikian biada sin kawiaksahan na to in mga magjajawab sin pangaso harap maripa program ini na ingkabiaksahan ini guru na to kalasahan biya si mudir si Mahadmur al-Islami Sheikh Muhammad Shakili Iban ini president Iban Daisabsin ini president sin Nidaul Islam Foundation Sheikh Zakaria Muhammad Iban Daisabsin kaibanan ini wala pati ko isab mga nauus na kailay kaibanan na wala pa nagkakukuha mari insyaallah subhanahu wa ta'ala ang mga ini dumatong adlaw na ini kaganapan na mga kauruhan jumawab sa mga pangasubong uno-uno na ini kakausan nila jawaban ang mga pangasubong nyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Anjari mga katawtay mga ura na agama Islam ini itukbal na to na kanila in parakala aruman ini tumukbal sila sin ini kasalam-salaman matun kanyo tukbal ko muna maripa mudir si Mahadmur al-Islami yan akan patuan Sheikh Muhammad Shakili pada tafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ba'd ayyuhal mustami'un al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga katawtay mong Quran di anasin arena yari na kita nil isabha amuin laung ta amin programa na to mga subo kamu ansilan namu kanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha amuin hinduan sa Quran dan hinduan sa Rasul alaihi salatu wassalam ada pun in hinduan namu nanyad tumalayo yaitu dahil ha amin pikilan si mga kami amuin umansil kami kanyo sin amuin pikilan namu supaya ramayan kawaun dengan hinduan sa Quran dan hinduan sin Nabi alaihi salatu wassalam sebab pemuranin amuin pangadji wairun kalangan niya ada pun katan nak kalangan na katan pamaja badal hakil dalal ada pun in mga puas dengan kabenaran yan niya tu kalangan na yan kaya sebab ini paggain amuin siguro ta amuin ya pusaka kata si Nabi alaihi salatu wassalam ng kitab sin sunnah niya ayat tu supaya kita uun amuin jawaban sin Quran dan jawaban sin Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mga kami mga katawtay mong Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala amin ha din karausan namo din kami amuin pangadjian kanyo amuin ganta di ka sipit kamu ada pun bang kami amuin di ka sipit na kamu amin supaya namo nalamuran pikiran namo dan yatu magsabal na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala matag ko isab ang pangasuhan nato amin labi makaingat dahil katutan nyo rin sa Pilipinas ini na magsukupan nyo, sinaming ikbot nyo, lumag pahala sa baging kita nyo masi-masi, amin, yari halaman sinaming pag-ibadat sa altain mga kita nyo bihaon ini, gayanin amuin ibadat para amuin hangkatahun, ibadat para hangkatahun, pagpuasa para hangkatahun, ganapan tanyo sa dimatulhanin, ulong sa Allah subhanahu wa ta'ala katutan nyo, ganapan tanyo sa jaunum, dahil hamulan sa wad ini, inyatu nakapuasa na si kita biya sinamuin ang katahun inna puasa ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lain mga ini mga katawtay mumuran tantong sadya inyan baita si Nabi alaihi salatu wassalam murah-murahan maman kita niyo amuin magdapa-dapa sinamuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala asal da isab siya inamuin sarayaw-rayaw mang dirihil amunain Tuhan nato nagpapanjuri ka kaniyo supaya kita magtag-ipon kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala makikap sampai namo kaniyo inamuin sa sambungan sin Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian salam doa perkataan namin imalok kamo ka waktu ini insyaallah subhanahu wa taala. Murah-murahan makahasil kita ni yung pengajian dan mga pangasubo sa mga kataw-tay mahuran insyaallah. Demikian yung kami na nakahampit dahil kami rin ang mga karayawan dahil ang mga pagpangasubo sabab karena yung pagpangasubo ini dahil takato taniyo si Rasul SAW in pagpangasubo yan kunsi sin panghati. Insyaallah ta'ala rin ang mga pangasubo ini amoy in humukot kato taniyo in kamadtanan sin in pagkakama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan salam doa kanin kataan insyaallah ini kalu-kaluaw na rin ang mga pangasubo sin kataw-tay mga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muna to ini salaman sa mga guru na to uliya. Ini haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini mga kataw-tay manghuran ini kita yan lain ini number naka-post kamu maba ini mga subo na i-text niyo na sadya mga paumbol yan na naka-utang ini screen CCTV. Ini in pangasubo mga masyayikh ini mga katuan aw nini na kapin pangasubo aw kahapon iban sin aw day sa kain na mga lisagwalo basta ang tanahin kahapon yada pus ini munasib day sa ini jajawaban insyaallah subhanahu wa ta'ala. In pangasubo nila long na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi ta'ala. In pangasubo niya ko no mag-start in puasa sunnat 6 days. Kung natulong na tumagna in pagpuasa sunnat. Tanto na sadyain mga ayat doon na dahil nga baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagpuas sinamuin hari raya pagdumyaon na magniyat kita sa magpuasa ng tapunsyon amuin sunnat unum adlaw sa babamatin baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin siyo nagpuasa bulan amuin na bulan Ramadan pagubos dia urulan niya sin amuin unum dahil ha unum dahil ha amuin dunum adlaw yung dengan sunnat bulan Syawal ini tu ya sin nakapuasa siya ang katahon. Dan ini dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal pakaan nama sama tahapullah. Isiu-siu matlihan nakapuasa sin bulan Ramadan pag-ubos dia turulan niya sin amin uno sin unum adlaw ini juga sin sa kaula-ula na puasa niya ang katahon niya yang namu yan tuwing baita sa Rasul alaihi salatu wasallam. Hati niya, namu in pagtag na sa namin pagpuasa, amo na yung uno. Amo na in dato itang sa bahay. Tumaata, Sabto, Ahad. In hati niya, sinamin adlaw isnin niya to. Inyad to, amo natin panagdaan sinamin pag-uno. Amo sa bayang sunnat. Amo natin panagdaan sinamin sa bayang sunnat. Amo in unong adlaw. Naman dyan mga panghati ini, amo yan in aming panghati, tinduan sa Rasul alaihi salatu wassalam. Manjari mga nakaunad to, bang tilon ko kaning, aon din ng mga tao, sampay ako na po, maray amat yung bunal. Amoy magpapuas namin to adlaw, sa bablaw nila rin, makajari, amoy magpuasa, puas din ha, amin hari raya to adlaw. Dahil yan to, mga kataw tayo mga karan, naglipay yan to ha, aming panghindu sa Rasul alaihi salatu wassalam. Inyad to, timugdan yan to ha, amin uno. Timugdan niya ito pa amin Idil Adha, amin Ayyamut Tashriq, pag-ianon. Tu adlaw po as like amin amo raw tamantihan ng hariraya ito. Na tu adlaw pa kang kajari magpuasa. Dahil ini, ito na mo ito isang uno. Idil Fitri nini, na amo ating panghati sa mga nakaunayad ito. Ngayon sa babit ito, biyang kilpukan yung supayan nila ito, mairis yung alam sa pikilan yung karantian nyo sinamon. Matan, amo invite sa Nabi alayhi salatu wassalam. Na amo ating baitas ni Nabi nato Muhammad alaihi salatu wasallam amuin magtuoy amin pasunuran sin amin unubang aon dapat amo ating sunnat nato amo ating labi abdal nawang di na sa lugay sin amuin laong tabulan sa world and doon masi in amin sunnat makajaring pinangon
amo na sa jalaw ta na amuin nagsulang tayo labi marayaw sa labi marayaw amuin pagdom naman yung magniat na kita pagkonsume sunat diya sa namin adlaw ninyo natin na puasa na kita ay mga yan to mga tataw tayo manghuran mga ang dapat diya sa tuhad to batamad to labi abdal to dapat to magtugdan ni Hansin hadis si Nabi alayhi salatu wassalam na sa in aming katan sa naming bulan sa walian amo yan ipag-unguhan pagpupuasahan sa mga tao bangkaway panakatab na natagna na kaw tagna na kaw mantulihan sa namin pagpuasa mo mantulihan asal dahil sab na biadahanin namin kita ini kematauran na bukun namin dia mga maka dapat niya so nam kajariran ko kata amo at ko namin sunat kami kita ni katan magsunod-sunod yan mantulihan namin pagpunta inamuin pag-ibadat ka amin sa puasa ini sabab na mayroon dan di maigan maun sa jaburan bulan matulihan aun pituhan aun pagpuasa matulihan isnin iban sin hamis yan magkakatan sin isnin iban sin hamis sa katiyaban sin tahun in yung sunat kita magpuasa damikyan da isab amuin tu adlaw tiap-tiap bulan matulihan amin ayamul big bagi amin sin Arab amuin po tagto kasubangan tag-upat iban sin po tag-lima yan sunat da isab ka di magpuasa dan iyan tanto na sa jaman kita amin dia mga manglag ibadat puasa na yan daha amin tiya kataan bulan yan Allahu alam bisawab. Alhamdulillah ito na ini masawa in jawab sin bukulong ito karasahan din si Ma'ad Nurul Islam ni Sheikh Muhammad Shakili wa jazahullah khairan in sumuno ka nga sumo nila katuan Assalamualaikum tuan unuin hukuman na agama Islam ini ni parakala aun kiamatayan di Ubus di matong in 7 days, yung mga kiamatayan ini nagpakaon sila kauman. Sakali niat kuno nila magpakaon sadya. Umat yung intention nila magpakaon sadya. Inhinang nila ini paulog ba pabidaa? Ubus yung mga kimaon si pagkaon nila. Huwag ba nagdusa? Na kaingatan nila na kiamatayan yung mga niya ding kiamatayan yung mga pagkaon niyon na wala ba tulong nga nagdusa yung mga nagkimaon daman to si usan yung jumawag din kanila mada sa kontrol pagila to kung masyura Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tungod pa amin ito pangasubuyat to lang ka pagka adjal pito pagyanon sin kita rendi pagpito amin kabiaksahan simbang sa tayo ni Panginoon biya na ito lang tagwa sa rakyat ko kaya doon ito kasara sin pag-agama na muna minsan niin amin adlaw kamamatay nagtulihan aun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mapatot ito agaron sin kita bukon amin kiamatayan in mag tagamalong kasi pagkaon sa sumakawa amin manglulurok. Kasi beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nung niya isna'u ta'aman li ali Ja'far. Awak to sin namin naon in parkala yato ini pagpatay ini Ja'far kato. Namin kawapat ka Ja'far law niya ini hinangin yung pagkaon namin mga lang taahli Ja'far amuin mga tao manglulurok insubay magpakaon hataw kiamatayan sababin sila nasusa alam kasusahan sila matubihan di nila maayupot inamuin miyatayad to na yung paisab sila alam kasusahan misan imbaran nila kalupahan nila hawak tuad to nasubay in mag-ino-ino rito kanila magpakaon amuin mga tao lumulurok apang daig magtubihan. Kaya namin mapatot, haaturan sin akamata, ini adjalan pagkaon, inamun kiamatayan, magtubihan. Nampay hindi ka ito, nabaliskat in parkala. Misan waktu pag kamatyan long ta, ay kaamin hawak to long ta sin pagpatayad to, makauna pa, inamun kiamatayan nito, mami, ini sapi patawo bihan, lamay, iwan bukas, pasaran inamin tao niya tayaon.
sampay manukas na roon in kay bihan tabi ada kumanyat to na inyat to bukon mapatutit to hinangon but subay us-uson ayurahon in tao miatay amo hindi siya lumukay roon habayaon halom sin kauhan tagupat kajam sabab may tayad to hinangon bihayad to sabab bang in tao lumukay hal ay ni mapuas day nga kawan tagupat kajam ini sumaplag na in kakaw habaran niya madto sabab kana ini inya tusong na humalo imbaran niya na so abet to gumawa ng kakaw katantan pag ayad dito kato magtuin subay hati niya sa uton siya magtuy-tuy ayurahon magtuy-tuy labi luwa na to bang sa upama in amoy niya to miyatay to bihan yaon amin wala na iging kakaon halong simbaran niya sabab maluhay siya yan tulong ka mahalo kabihat yung kahalan niya na bang hatungod sin mga pituhan na ito, naawayroon nito lang ta hasara sin akamagka. So asawabit to, nakalamod siya to ha, ini bistahan lang niya inya to hinang bako, ha pag-aagama. Sabab na bukon nito lang ta kimugdan ha amoyin. Aturan sara amin binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan yung mga palangungan ha pang-Islam. Mura-murahan, yung mga nakahinang hato, kaluhalong kaawam pa, nahabiyayon waktu subay sila amoy magmaingat na, subay sila umali na si mga yat tukatantan, supaya di kita niyukugdanan sin hukuman sara pa amoyin, makalamot kita tumpukan, sin amal amin di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahabiyayon dyan mga palanguhan sin kami ang Islam, murah-murahan, panghindua asin kami, orang mayan, lang ta amin maka ini tudyo kita niyo pa amin ini kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Unsa day ganap ko tiyo. Amo natin ang sila sinamuin pangasubo. Ingkakan ganap ko sa jaman tuwi ang pasasin aon magpanghindo tayo ng mga guro pagkaroon lang punikaan din ng mga tayo nga tibira isa biyak mga 56 yan inyad to daw niya in mga magkinang pito magkinang uno-uno na hamin daw niya kayad to inyad to buto niya to halaman sinsara sumagawa lang niya bang biha ini amin niya to tapadyamu na inyad to inyad to matulihan manjari na inyad to ikilan sila may mga amin nagsarawi-sarayad to bukod na tukiawa din ang Hinduan sa Rasul alaihi salatu wassalam na inyad to bang niya sa kaingatan di siya makaiyang bihad ba't pa sabi asin sa kaulaw na Hinduan ni Rasul alaihi salatu wassalam dahil yan na malayo kita ito pa may mga bihad rin sa Allah subhanahu wa ta'ala may kita makayan bang bihain may tagto wala kaya ingatan si Nabi alaihi salatu wassalam yung bihad to na ini yan mga katawad ng Quran perfect inamin sunat si Nabi alaihi salatu wassalam perfect itunduan siya ng Quran ayaw na kita himirit bang aun na amin itong sin Rasul alaihi salatu wassalam bukon hasara ini amisan mo unuhon di mo man niyatin mangi matuyan tabi ayaw bang najis namisan mo saan niya amin niyatin sin dulo masih najis na siya matuyan nakita ko mga katawad ng Quran dahil ba mga ini mga katawad ng Quran tanto na sadya amin lapal laong na magpajamu ini hindi na magpagdaliban sila mong kahalan sabab magpajamu ini duain amin mapatut ko magpajamu amuin laong ta diat dengan kau kakuyagan ini tu supaya kau magpajamu kaya pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala sin di matumong kayo ng kakuyagan niya demikian da isang aun sukal mo matulihan na ini sina Allah subhanahu wa ta'ala rin kayo mo ini tu mapatut ko magpajamu matulihan sabab naig din kayo namin sukal ada pun ikaw diat dengan kaunuhan kasusahan na uno rin dito atin namin lang magpajamu may takiyugan ko si miyatay ama mo sa upama kiyugan ko si miyatay kampung hakan ko magpajamu amo sa din namin uno niya. At ini mag-celebrate ka matulihan. Kasal si miyatay ama mo, hihina mo sa upama. Na inyan to, di na to kaunong sinagkalakan na pagpasampay ko kami mag-iyan dihan to, na ado, pagtawad ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung mga yan to, na kasaan niya to rakula matulihan. Sabab wayroong kapatugta sumagdahan Nabi alaihi salatu wassalam ang biha ini. In biha ini na marayaw yan matulihan si namin uno. Sabab na, ano, mayroon niya tumatuyan makahindok pa Nabi alaihi salatu wassalam perfect, guided by the uno Allah yung Rasul alaihi salatu wassalam na magsukul kanyo sa Allah subhanahu wa ta'ala amo yadto inamin suwaitan yung pangadjian marayaw Gumanap na ako pa sa nasabot tungod pa amin lang niya pagjamu yadto
Aw na kabayaan na mo mga hiway ta iganap bukon tungod pa amoy pagpatay sa sumagawa aon magkahinang sin mga kita kamaasan na kaunayad to amoy lang niya hilamod ba iniyat iganapin niyat pamin asal niyat bihat ya pagyanon na mo doon ni aon mga pagkala laong tabi pagtiaon naman jari ini tusun nat long tain magpajamu hawak tuad to amo nin pagyanon long niya walima naman jari aon kaibanan maghinang iniyat nila pagsumbay sinamin ini hayop susumbayon nito sumbayon kaibanan akika sumbayon akika amin lang ngayon sinwala na akikaroon na tinasumbayon namin ini sapi na kayad to atau kawaw na kayad to sumbayon bihan akika ha mga silamin wala pa na akika ingat to rin man jari pasaw ha? Atawa kurban uno na kurban atawa akika di man jari pasawhon man to inamin niyat parugaing sin imaksud yaon harap pa amoy in walima bihan iya to maka lang di maka ano ba ini di siya maka ini ganap mau ninyat ito sabab in walima asal aon haturan sara bangkaw maaunin pag ini tiyaon bihan sinusugiman babae na sunnat inamuin aonin walima amunin pagyanon sing kita magpajamu insyaallah taala na mura-murahan kahatihan na tuinyat to ito man jari hasara amin hilamod ka rito yung pagkurban iwan sin pag-akika lang ta wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin muna to ini jawaban si mga guru na to atong sin ini pagpajamu adlaw atau hapituhan adlaw sin taon na wapat na insyaallah subhanahu wa ta'ala katarang na to yung mga Saan mo kung hapituhan? jawaban sa kaguruhan na Kali maksudong yun. Kapatan. Kian puas lingad to mga hinang-hinang ito kapatan kakinisa niya to ngayon niya to para kala na to ini wala na nakala mo dasara alhamdulillah puas lingad to ini ipangasubo ini mga kaguruhan amon para kala ini para kala lang niya pag basa Quran hakubul para kala pagbasa Quran hakubul may talong niliangan dito para kala pagbasa Quran hakubul sinin niya din ang mga ibadat talong isang pagbasa Quran umati maba nila inihati yun isyo na rin kanila makajawab na tafadal fadilatul mashkur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini maray na babasa na sin nakaunad to ay na unwa na jawab na itong pagkala ito. Muna ang kanpiang langan doon yung pagbasa sin Quran sa babing kuwol bukon lokal pag-ibadatan. Bukon siya lokal pag-ibadatan in kuwol hangkan in Quran di man jari basahon doon. Kaysa niya karuan niya in Quran ini suko sin tao buhi bukon suko sin tao patay. Ini ito na di ito man jari long ta ini makaharap madto pa amin maksud pa amin tao miyatay bihan labi-labi na tuod bang in amoy in nagbasa sing Quran nito bukon amoy in kampong sin miyatay biya mga anak bihan subay mga anak in amin manjari sa bukon dito ka amin lokal subay madto pa kubul. Misan kau rin doon sa masjid bihan, amo hindi na kau mamayta ataw katantani niyaon ini hipag dihil mo ini pahala sinamon biasa mo Quran ito. Ang mga anak yan misan hindi sila magniyat bihat to in katansin ibadat nila na aw na bahagi si maas nila bang tungod pa amin maas bihan. Misan sila rin magniyat asal yato suko dasin maas nila aw bahagi si maas nila katansin ibadat nila. Wallahu alam bisawab. Yari mudir kaloon ka anak niya. Atas kung sa kitang doon. May mataritin sila. Alhamdulillah mo ito ini jawaban si mga guru na ito murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala pagparakat sa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ilmo ini pagpasampay nila kato insyaAllah subhanahu wa ta'ala damikian puas tengad to ini awa sila
patarang long yung katuan sinukuman pagtawakon amon ini isbal pilibas atin niya amon pagsabot sudhati kusin ini tamong sinusog kunin mawa nila hati yung mga hukuman tartanto rito kaya kapagdal pa din ito Consider. Amin isbalin hati niya mo in labi ring haong dakit baba sinamin buku-buku si kiyaon pantalon na kaatawa puno namin tatapisan niya iyan mga katawate mga hurantan ko na sadya aun hadis din ito hadto manunjuki sa amo na sadya amoy nasabot hadis matulihan amo na kuyalaan amoy maisbal mo matulihan kal na imaksud katakaburan so imaksud matulihan amo in laon sabi ang mga pagpakita-kita matulihan sila min kakahinang mo sa pagkahinang sa mga Arabian amo in bang sa upama sila dayahan atau uno na namin guyod-guluro nila na pagtamong nila. Then ini amo in hasarahan ni Imam Nawawi sa mata ni namin kuan sinamin hadis bihan hasarahan si namin Imam Nawawi laong niya in sunnat sa pagtamong sinusog amin ha gitungan si namin sakya o namin bitis kagitungan si namin bitis ya namin amatin sunnat pag-uhos laong niya matuwihan in amo in di mabot pa buku-buku yaun inyad to amo ti makajari laong niya jawad biduni karaha amo in makajari wayron kamakrunya in makalabi ring hamin simbuku-buku yang pababa inyad to ada kala laong niya matuwihan makruh ada kala haram in hati niya bang in maksud niya matuwihan amin kuyala lilkuyala inyad to takabur niya kanto na sudya inyad to ay pagduaro haramin kuman niya bang bukon da sabihan tulong Imam Nawawi na inya tumakro inamin uno niya amin hukuman niya na in mga iyan mga katawten ng hurantan to na sadya in iyan suway to in panghati si mga uno si mga ulama biya kada Imam Nawawi in Imam Nawawi ini amin tagda po sin amin kitab kuan yan amin Riyadus Salihin yan na amo atin namin panghati niya matulihan siyaran niya in amuin sunnat hagi tungan simbitis hindi mabot matulihan pa buku-buku inya tumatulihan amin harus long matulihan bidunil karaha wairun kamakru niya rin ito wairun kamakrusa wairun da isang kasunnat niya in makaliw na amo natin pagbisrahan bang wang maksud pagtakabur inya to haram bang bukon da isang maksud pagtakabur matulihan inya to long sin Imam Nawawi amo in uno yan amo in makro in hukuman niya awla ko alam bisawa alhamdulillah mo ato in ini jawab sina tungod sinamon isbal amon pag ini paliw deng habuku sin tamong sin kausuhan was deng adto ini damikyan in mawa nila hati yung mga kaguruhan namo hatungod sin bang aun tartanto ini pamakay atawa ka namon ini uusalon sinusog amon makasud siya to patartanto ato yung sunnat kuman niya biya na lang sa mga pagkamis atawa uno ka mga pag ini tamong pagtalon paglibais katanya to aun ka to tartanto rito kuman niya makasud pa sunnat atawa makasud pa wajib atawa makasud pa haram amat timawa nila hati فليتفضل فضيلة مشكورا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod paparkala pagtamong wayron nito na tutat kato kata ni mga ngiyanan nito kataan. Bata amwat din tumuk umugdan ha amin sunnat sumakawa biyayta kato biyayta hadjain gantaan sin pagtamong sin usog amoy in pagtabon sin aurat niya long niya in aurat sinusog daing ha tubtob sin puso diaon pa tubtob sin tuhod diaon at niya bangkya tabunan na in ha ini tuhod diaon pawawa iban daing ha pusod pataas yaon kaya tabunan na in aurat na inya to uno-uno in hikatabon kaniya inya to naagad mo na in sara amun biyantang kato mga kausukan biha na kasud na yadto ha amoy in inikya tabunan mo na in aurat so na tungod sinamoy in long tabunan pa rin di ha aba kay ni maripa ini lima ta ini pakuan na inyad to
labi marayaw yan to sabab na katabunan na sambil sinamuin ini baran mo yaon dahil nga taykod mo paunahan yaon nabukon kita nagbabahag at turun biya nal na yung mga nakauna yan tulong ta na ang kamatauran din kanila nagbabahag pasalsin muna kamiskin da isab biha kulang imbiya mga maingat pa mag ini anyam sin kuan ini maghablon sin mga kakana ini biha namun yung pagtamungon nila pating kaywanan na mga ini pais binatang biha ni namin pag-usalon sin kaywanan inangon nila tamungon biha na inyan to na in mga yan katan uno-uno tamungon amoy ini katabon sin aurat sin ini usog inyan to katantan manjarian to katan hasara nganan mo ning katan tamungon biha in libais nakaatawa inli nakatawa uno-uno nangan amin habang mayan imaksud dito to magtabon kaw sin aurat mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala namisan sa mga pantalon makabakda kaw karayawan biha bang imaksud mo karna magtabon sin aurat bukon imaksud mo hanggang kaw mamisin tamungon yaon bat karna pikil mo limingkat kaw bihan dahil nga pasal sin pagtamong mo yaon ngayon to iro makamo pahala bang imaksud mo magpalingkat simbaran mo sabab na inyan katan magtao raway mga yan malawa day mga paglingkat yan atod na kaw kamo ini tagnato na long tamarew aturon bihan sumagawa habiyaon malaas na Turon ito. Ayan. Magkapinda ing kahalan biha. Na inamo hindi mapinda biha, namo nin aturan pang hindo sinakam. Biya nasing kami insara sin Allah subhanahu wa ta'ala yang bago-baguhan di yan magkaraan. Di maraan. Dahil nga timpo pa sin Rasul, labi na ibuhan tahon sampay pabihawon, masi amura. Wala na napinda. Amura yung napinda yung kahalan tawang kalamuran sin pikilan si manusia yung pag-akama. Dito hato kumangi. Nabihan. Na amo yan to mga katotay manguran biya kahati-hatihan ko Allah alam bisawab yari mo din kaloon ng anak niya sa amin. Biya na sinagi namo natin hukuman sinamoyin pagtamong at nauno tamungan basta maksud amoin magtabon sinawdat ni ban siguro daw sa ibang babae. Maman di makasaputo in tamungan sinusod pa tamungan sinamin babae. Amin laong katin niya rumagbos kita biya babae yaw natin yung babae ramit kaya dahil sa lumagbos usog. Tinamuin pagtamong niya. Naada po ng mga pagtamong ini. Alawang tabi sa panamong ko ini, una-una ni matbiyan mo ini tamungan sin Islam na bang apoy nagtatamong-tamungan sin Islam. Sa bang kafir, na kafir dahil sa matbiyan. Pare nagkagamis ini pare. Pare nagkagamis Iba na time po, iba na time sinamin uno ato sinabi lai salatu wassalam. Sibo da sabing panamong nila, iban sinamin mga kanda Abdullah ibn Salul. Sibo din panamong nila kanda Abu Lahab, kanda unong. Sa pagtamongon sinamin tao sa Saudi Arabia. Amin labi-labi to doon Makkah at Madina. Nabiya-biya na sa dyahanin namin uno. Dahil Islam ini magtubihan, amuin sari humpi kulli makan wa jaman. Amuin tumopyan nakatan waktu iba nakatan luar. Kaya nga sabab yato, intamongon yan magtubihan, basta makauno na sinaurat dahil sa tagian siguro na tuwipan dyan. Namo natin tamungon sin Islam at sabab magtamungon kan high style. Kaya si mga tamungon si mga tautay mga hugmat-matuyan tablig yan, yan bukan tamungon sin namin umus at tamungon sin tao Pakistan. Karamit yan dahil sa matuwihan, Christian, iban sin namin uno, iban sin Muslim, Hindus, at tatamon yan bihaw, iban sin Muslim. Damit yan, yung mga Indonesian yan, na nagkukupya sa mga harap pa uno yan. Kasimbahan matuwihan ha Indonesia. Ang mga Christian na matuwihan. Inhati niya, bukan tamungan si Islam, sa tamungan si tao Indonesia. Bang matamong na si Muslim, na niya din maksud, ipagtabon si namin aurat nila, awad yung kabiyaksan niya. Na tumuot yan nakatan, akan na, di ta mapugos matubihan, so pamimilikan matubihan, papagtamungan tabi sa tamungan biya kato, amoy nagsasawal-sawal matubihan, di at mabayang milikan. Di at mabayang milikan, nampay ka Islam si milikan, di at isabsing ka Islam di kato matubihan. Nasa, alhamdulillah, yung panamong sin Islam, nabukan amin laong ta amin doon diyo tanging ka Islam matubihan. Ang kanalong sin Rasul, al-Islam hahuna, al-Islam hahuna, al-Islam hahuna. Yari rin di hauno ini. Yari rin di halam sin daghal ta matubihan ka Islam sin amin tiap-tiap ang kata. Bukan hatamungan. Sa babang hatamungan na, madto na sida kita patay loring, inangiba ka Islam diha ini. Tamungan ka Islam amin ini. Diha ini dagos niya, nabukon niya dito.
akan nabiyotang na di halaghalong sin Rasul sabab di ato kasinguran misan si isiyo man tubihan wayro makasingod makahinang hatuan sabab si halaman sinamin taghal sin tiap-tiap ang katawreng kato na misan pamani namin biya badyo ko ini man tubihan intal hinangan ini lanang ini man tubihan ini namin taghinangan hinda intiya hinda intiyo man tubihan ini namin taghinangan na ini sulban ko inilong niyo man tubihan una-una niyo man tubihan dengan uno na hinangan lanang da sa ini man tubihan atawa hinangan jipun aon pahinangan dengan mga Jerman, aon pahinangan dengan mga France, ang mga mahal ka isa. Nabiyan na sadyahan mga katawte manghuran, namin pagtamong yan, ang tana, wayro namin unuad to. Amin maksud niya ito, magtabon sa jasin aurat, yasin sa pamaguro rin di kato matulihan. Law mo pagkita mo kantuan wakil, tamungan milikan sa aon matulihan niya. Tamungan milikan. Akan na siya, misang palang tabog, bihabi, aday sa bahating tamungan na sa bagong natin kabiaksan niya, then ito asiri ang matulihan. Sa bihating pagtamong sa mga tawreng unod to. Lain ako isab sa pamagya kami kay Tuan Jack na magbiyahe ni kay Matman sa babang matin tamungon kabiaksan mo din dito ha. Malaingkan pagpuas din diyan tulong ka biya mga kahulmatan matuhan pagkaaga may pagbisarahan na bakit ang mga mamanaw-panaw matubihan na uno na isang Pilipino kita. Uno na kabayaan ta matubihan maman kita among inlaong ta wala nakayusin amin langgal sara kawalaong ta wala nakayusin amin tamungon matubihan amuin bukun amin wala jari sin amin agamatan yo amin agama Islam. Murang-murahan mga katawte manghuran dia hatihan sing kita niyo katan yung mga pagtamong yan nabukon doon hani ka Islam matubihan sa malaingkan panamong sin tiap-tiap ang katao sibuk na Muslim iban Christian makajarian manamong sin amin mga bihayan. Lain agamata wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sebab bangay tutpiyupod sa dihambuk tamungan matubihan na tanto na sadya kahunitan kita niyo. Kaunitan kita niyo mga katawte manghuran na imbiya lang ko sin tamungan ta ini amuyan inamin pakayan sa mga tao suudi sa malaingkan intang hinangan bukon da aming mga tao suudi. Amin hati ko sa kantuan Jackie o mo hinangan sa mga suudi sabab na aunday sa mannahi kanila matubihan si mga. Nahawak to adto Cebu hindi Abu Jahaliban sinamin tamungan sin amin kasahabatan matubihan sabab sila katanday ha amin laman sin magkayaw. Nagpupuro na Muslim naman tuwihan alhamdulillah di Muhammad alaihi salatu wassalam na amin nakapasampay merikado sin amin agamatay nagaroon kami hinduan niya bukod amin hinduan sin amin mga tao sunang pa amin agama Islam Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aon hadyawi ang mga kabayan ko ipahati sarta dumawag kay nga mga pangasubo namin pangasubo ini long ta wala naka labay ring hamin number long ta biutang sing kami roon ang question and answer yaon sa sumakawa namin pangasubo ini nakasuod doon hamin number long ta amin yaon naglalaros-laros sa baba yaon doon haon nakasuod na asabi to jawabon ko bihan na late na to din pasal na awak to pa ini long ta sin Ramadan. In baita niya ini long niya pangasubo biya kiyakan siya sin ini lecture sin kita nakaunayan to sa ta kaya amuhan tol siya so makaulong niya ang pangasubo inakoy nilong niya awon ini bana niya iban awon anak niya dua so makawalong niya inamin bana ko ini atin niya di na magguwa kaniya biya sasaran na diha di na magbuwa way na panghati niya si mga damit yan di na maggasto na ay pangasubo niya ron hay ni unulong niya ini manjari ko ha siya pitlaan atau wajib pa baka ko magpitla sinamoy in hati na yung banan niya di na magbuwa piyasaran na sila iban si mga anak niya na dapon yatay manghod tungkaw nagdurong og awak ito ini intungod paparkala amoy ini paghula-hula na inkya wajiban maglagkabuhianan amo na inusog in babae amo in mag-ipat si mga kaanakan habay magayupod simbay maghatol sinununo na hatulon halom simbay asupaya in banawihan mang makawi ding ha panawan na pakusahan na amo in basan nang impikilan bihan kikita niya inamin asawa niya halom biya mga miyumumos in katantan ayaw pa kari mamumuson niya long ta amuin kanat halong simbay misanin baran niya subay niya remi umumos bihan bihad ti namin haaturan sara sumakawa habya sinikaw long ta ni wala na siya nagguwa simbihad to in mapatot niya inangon sabab in tungod papagtiaon long ta in
ini janji sinusog, bukon janji pa amoy babae, iasawa niya, sumagawa niya ito janji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Batin yan amanat, sin Tuhan Rabbul Alamin, doon hausog, amin hawak to, kiyawa niya in kapatot, ding hamaas, tay manghod sin babae, inyan, ini siya, ini asubuhon sin Allah ta'ala, haadlaw kana-kana. Bang amin amanat yadto, ini kiyatukbal niya ka. Sababin niyan beta to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam binin kato taniyo hawak to sin amoy in pag haji niya. Amoy sambil nakutba siya rin tulong niya, ayuhan nas ittaqullaha fin nisa. Ya kamu mga manusia, kabuka kamu pa Allah Ta'ala tungod si mga aming kababaihan biha. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. In babae kiyawa niyo ring halawman si maumaas niya, inyan amanat sin Allah Ta'ala doon hausog yan. Na, amanat yan turakula. Imana niya, asubuhon kita sin Allah Ta'ala, tungod pa amin babayan halawman ta, bang in kapatot nila kiyatok baltara atawa wala. At ini dahil mga kapatot dito, amo na in pag ini gasto kanila, sa mabot sa jalawang taunong bulan, di in usog maggasto, aun nakapatot sin babae sumukot sin kapatot niya hasara. At niya sumumbong siya pasara, may ta siya di paggastuhan, sin indon siya halom sin maas, nagyakastuhan siya marayaw. Iayupot siya marayaw. Naman jari kiyawa man sin usog, dahil halaw man sin maas, nasubay niya yato ayuputon, pakaunon bihan, pasan nangon bangaon, dapat palabihon pa rin sin pagpasan ng sin maas niya. Nabihay yato. Na tungod sinamin long ta, pangasubay yato, tungod sinamin in pagpitla, na wala kaya wajiban inamoy babae amoy magtitla bihan. Ayun kaya wajiban doon amoy usog bihan to sadya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah ramikyan masawain mga jajawaban siguro na to. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati ko na tapikin pasal mga tungkol siya asawayat to na dari ang mga text ini. Lang nga salam pa tuan bangin usuf ibadat tuin asawa niya. Unulong nga asawa niya ra to katuhad do akhirat. Tuin asawa niya mga riya dunya. Una asawa niya ra to do akhirat. Sisunay kanila makajawab pala tafadhal fadilatu mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. In tungod pa amin usog launta jiarisin akamat taman jari siya pasambil paupat. Na inya to tanto na sadya bang impag-asawa niya hababai on batkar na miya makadhaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in usog yan bukon sadya upat. Upatin asawa niya riha dunya, asawa niya reto sampay pa adlaw akhirat bang marayaw impagdaan niya. Nabukon sa jayad to sampay hor aun pa rin dito rin mga ipaasawa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sa upama in siya miya makadhaturan. Na sumakawa bang timpang hindi ang mga pag-asawa niya, amin bukon sibu bihan na yan bita si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang long niya in pag-asawa sinusog dua asawa niya bihan hati niya in hambuok labi in pag-ayupot niya ring hambuok na manaw siya hadlaw akhirat nagdarasin ang utod niya. Amin han si pakbaran niya bihan hati niya timpang na hati niya to bukon sa diya tulong ta maasawa niya sa sumagawa in siya no manam si chiksa. Sababing siya wala niya tunay in amanat sin Allah Ta'ala doon na amin babae kapatot nila subay ayuputo namin wala niya kaya pagsibuin pagdaan niya. Na iyan tulong sin bahasa na depende ito haamin pag-ayupot sinusog bang niya tunay hakabayan sin Allah Ta'ala na insyaAllah Ta'ala bukon sa dya upat namin maasawa niya marami niya ditdain niya doon niya sampay paadaw akhirat sampay ho aw parito yung anak sin Allah Ta'ala kanya wallahu alam bisawab. Amo natin ang sale niya, kalahin kanina tingnan po sa Dapyo. Bakit sila makasud-suga katahan? Dapon mang sa upama amuin, hindi makasud-suga na ito, puas natin ulit para ito. Kaya sila may laong ta na biyod lano, iban sinamin asawa niya,
Kaya to, di na sila tumambuok. Demikian matulihanin Nabiullah Lut, iban sinamin asawa niya, di dahil sila tumambuok matulihan. Sa butalang masina pinalka, iban sinalaw masin surga. Demikian matulihanin hi Asia bintu Majahim, dahil niya ito nakabana sinamin saitan alam dunia ini matulihan na ripa di Fir'aun na bukan na ito sila mamimahambuk na ito adlaw akhirat. Sebab ini Asia bintu Majahim, siya puntukan dahil ang mga kababayan dito halaman sila ni surga. Hambuk siya doon ang mga puntukan sa mga kababayan halaman sila surga. Naibanan niya, halaman sila pinalka jahanam sampai pabihaon na yaon. Amin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pangindanan sa mga tao. Amin jaru pakak dan di nakalandok yung kajaru akan dan di halaman sa dunia. Yaon sampai bihaon ha amin tula idip. Amin yaon ha Pyramid yaon matulihan. Yaon pyramid yaon amuin si Yunus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiari hal yang ginawaran niya. Maksud ito supaya amuin mas bangkil siya, amin hinangon pamintangan si mga huling bata dia patut kami matuhan. Amin way ko makajari amuin mag-addat tabi at sindiya sinaddat Fir'aun sa malengkan sa biadto aun da matuhan sila. Bisa namin bago-baguyan matuhan di wala ta matuhan aun da dimadat sa na yan da isa matuhan sumunod da kan Fir'aun matuhan ni kaalam nila. Wallahu a'lam bisawab. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aman tu inda jawaban sin guru na tu wa jazakumullahu khairan. In sumuno pangasubo ni kain na tu biar sin na masubo kain na tu sin kanin. Law niya assalamualaikum wa Sheikh. Ni amun parakala jimatu biyaon. Labi aula na nga mga pag-send ang mga cellphone. Ang mga text law niya sa pantundwa. Sa long yung problem long ya di butangan nila pa at niya ipas mo long ya pa mga example ang kawaan tao. Oh. Kawaan tao and then supaya long ya karijikian. Katao supaya karela rejeki. Bang di mo long ya ikapas atin ya aw madisgrasya ka yan biar tingkan niya. Ano long yan hukuman si mga tao ini ang nag-send penny tapos yung text ang kasabunalan yan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. In mga yan launta na ada kalay mga yan usaha atau scam pagtawahon bihan sabab na aon waktu amoy in mag subscribe ka bihan umbol inyaon arap pa amin ya mga globe yaon na tawa mga uno-uno na yan na atin ya bang matao din makawa mo roon, makulik mo roon, naon mausaha mo rin lunhan bihan sa yan ang bukyan din ang mga usaha ini hinang singkaywanan bihan usaha amoy in magkuan ka mag-franchise ka sinamin umbol yaon na manjari ini ikaw maghinang kaw gimmick uno-uno na hinangon mo rin doon haon nabang aon ini kumuan, sumambag siya ito katantan na ini makabak siya usaha. Na yung mga yan, amin biyasin pagyanon bihat to, amin makabak ka bihay ni tantohon nila inya ito katantan, sinway roon doon haon pananto hiring asara, na bukid to lang takalaungan. Ada pun yung mga yan na way roon nito yung mga kasabunalan, matao din yung mga malatag pagpasampay bihaan sambil aon kay manan muka na bang sa upamarit sila maguno di sila mag bang sila ka-textan subay isap sila mag-text bihaan sabab mabuka sila lang niya aon dumatong kanila biya masalahat bihaan na yung mga yadto way roon nito kasabunalan niya wallahu alam bisawab. Milyon san siya kapila na magligot ang milyon namun na to niya ko tayo mahod nagkati pa masumumad to na insyaAllah subhanahu wa ta'ala matarang na jajawaban si mga Quran na to tulad si pangasuman. Demikian ini ang mga datong ini nyari ako kung pangasure sa pangasure sa ating nilalong nga salam along nga wahabi ka mukha tuan matun naon ini ka dili tayo di ko kanila dari mga kabaran wala tapatal pa din ito ngayon sila info pahabi ka mo yan tanto na sa jarang ang mga amuhin tao sulang simpang Hindu Muhammad ibn Abdul Wahhab magbigay yan wayroon madhab Wahhabi
way umat sa Wahabi Mansuran. Sa amo na sadya inamuin tagngan Muhammad ibn Abdul Wahhab amo din nagpasampay sa nami panawag-tawag pa amin tauhid, pa amin kabenaran sa pagtukan sa Allah Subhanahu wa taala. Naman jari mga katawtay manghuran amuin masuk sila pakasirikan, mabaya sila matuhan sa kabait bidahan, namun natin dihilan nila nga matuhan mangi namin mga alaw nila Wahabi. Biya sin ako matuhan siya but sinamuin ang buok biya mga ako kunin na kura sinamin Wahabi rin di Pilipinas ini. Na inya to in maksud to biya mabasa to. Sa mga kawain ako isa proud to dapat sinamin to. Sabab na ini Muhammad ibn Abdul Wahhab siya inamin itong si mga ulama. Ang buok ng mga mujaddid sinamin kami sinamin sinsuri kang putag dua. Amad din itungan si mga ulama. In Muhammad ibn Abdul Wahhab natin ni amin maghatol sinamin pag-agama bukan siya amin baguhon niya pindahan ni pag-agama sa amin timaud na karupangan na pag-agama matulihan sa labi-labi ito bisan sa Saudi Arabia na siyod na matusin kasirikan siyod na matulihan sin kabidahan matupalang man sin umuyaon ay mga ini amo na maghinang silangan bukon laong na marayaw matulihan sapay kuno yan aon laong na matulihan laong namin ni Muhammad ibn Abdul Wahhab amo yung kampong sinna bibiyunok niya matulihan laong na sila minuman na mga ito hinang kaputingan niya ito hinang kaputingan niya ito hampir ganap sinamin pahala Muhammad ibn Abdul Wahhab namo yan mga katawte mong plan mayroon man sa Wahabi man inamuin pag-ano nila ng Wahabi amin mga tao mga Hindu sinamuin amin kasabun na alam na Hinduan sin Quran Hinduan sin Nabi alayhi salatu wassalam kan din ako makuyag to ako sin iyan ako nakura matulihan sin Wahabi rin Pilipinas matulihan sa maksud yan bukan yan tulihan bukan amin biya pangudyo-udyo nila at matulihan na mga tuwan ando kay lumatulihan pagtawbat ko pa Allah Subhanahu wa taala bang maksud mo matulihan amin laong mo matulihan madhab in Muhammad ibn Abdul Wahhab bukan in madhab niya ibn Hanbal melainkan aun da isab matulihan lamud dek mga madhab sin Syafi'i aun da isab lamud dek amin uno amin sin madhab sin Hanafi sin amin uno adto sin Maliki sebab na inya tu kiawa sa jareng ha uno dahil ha amin paghindo sin Quran iwan paghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam namin amo yan inamuin pag-ano nila ang Wahabi dabang laong na Wahabi hindi kami ini gam naman pag Wahabi na kamukataman tulan sabab amin miya mga sin Hinduan sin Quran iwan Hinduan sin Rasul alaihi salatu wassalam eh magbibihan yan magbibisarabihan kami lang mga Wahabi sayan kita amat to ada kala matulihan magbibida ada kala magsisirik matulihan inamin kakahinang nila magbabantog sin amin inang bukon amo matulihan biya na sin mga amin ya Nabi salam alayka ya matulihan na pagunuhan pagbuntingan yan matulihan di mabayaan Muhammad ibn Abdul Wahhab sabab na muna isang tari-tari ang dasadya sinakal pikilan matulihan abutan na sabab magbunting ko matulihan ya Nabi salam alayka matulihan ay ikaw na matulihan nakapakain ng pikilan bahas sa mga tao yan may tayong giuntingan niya o Nabi akan niya yan naman niya Nabi salam alayka na yan mga katawtin kita mo naman namin kaputingan sinamin mga tao na mo yan hindi kato ipangdikil nila ito bahasa amin hasupay ang tawid makaagad sin mga panghindo sinamin biya kamo matulihan ba't sabab daw ng mga Wahabiyan na kita ka matulihan mga katawtin ng huran bag ka makahadji kita ay tinang matulihan sin pag-ianan nila ng Wahabi bang biyadiin meron kani mga sila magpakaagad matulihan pa uno pa amin maghadji na do may maragdasan sa petansin amin aturan ni Muhammad ibn Abdul Wahhab sa aturan ding Quran iban aturan ding sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam yan usa ka yang gato sin Nabi alaihi salatu wasallam amin dua perkara yang telah tubi kumma in tamassaktum bihi maran tadillu ba'di abada amun ay kitab sin Allah Ta'ala Quran iban sin sunnat kulong sin Nabi alaihi salatu wasallam Allahu alam bisawab umum na sa diyan kabayan ni kawan mamaning kami may magasin panghindo sin Quran iban panghindo sin Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gumana kerja ko tiyo ding amin ito in jawab sin moderito munato in amin kamatanan niya tuod in pagkala long tapagngan Wahabi ni waktu sin Muhammad Abdul Wahhab amoy in kita niya in pakarajaan sung nakumangi in long ta akida sin manusia doon ha Makkah ala Mamlaka Arabia Saudiya pasal apang paghadji matubihan ini di na maakad ako ni namin aturan
biya sinaturan long ta amin piatarang si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam amo na in long ta yurul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inya to katantan aun na rin ha mga ini wala nakakugdan bihan sambil aun din dito ha tulong ta pangasobo sin hambuk alim pahambuk ini imam dakula sin Makkah hawak tuadto long niya ini amin tungod pa amin ayat liila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf kaya ikiwan niya inambo ka imam bihan banglong niya inapoy nilong niya nakapangadji sa apoy ni ring ha kasiwi-siwi ko pa nahapal ko yung Quran sabi tumiyari ko kayo mo bang sa pa pag-memorize ko ini wala dan naglipay na kitaon mo lang niya kako na riyasa na namin surah long niya liila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu hadzal bait هذا na long sin Sheikh bunal ka long niya sa takta falyabudu hadzal bait incorrect niya falyabudu rabb hadzal bait da sumagawa ang kanya biyata bihado falyabudu hadzal bait sabab kikita niya yung mga tauron ha Makkah bukod na sila nagtag-ipon pa Allah Ta'ala sabab mayta in kataan sinamin dingding sin Ka'batullah yaon sa pohon nila magtubihan sin lima nila ang panila hibutang pabayho nila uma sila panyo bihan hibutang nila madto ang panila hipahid pamaran nila katantaan sa kaula-ula inamin yaon katana mo na impyat tag-iponan nila bukod na amin Tuhan sinamin bait yaon nalong sinamin imam yato sadak dalong uno yato inyadto hatimpo sin pamarintasin ini Utsmani Ottoman Empire lang niya hawak to sin pamarintasin ini Turkish hawak to adto naman jari doon na yaon sampay natibok impikilan ni Muhammad Abdul Wahab amuin ini kawaon yung pamarintayad to hasupaya mahatol magbalik intungod paparkala pag-ibadat pa Allah Ta'ala kumugdan ha amin biyasin paghinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung kapag-revolt nila bihan nakawa nila yung pamarintaring ha Turkish na independent in Saudi Arabia na Soviet to hapanag na anyad tulong ta amoy in pagkawa nila yadto makusok in Ottoman Empire at timpo yadto sumagawa wala sila biya mga wala nila misan na napikilbihan mamakawa din kanila yung pamarinta sin Saudi dahil doon haon nagsuno-suno na yung katantan bihan dual al-Arabiya Islamia bihan kimawa sin inuno nila sin hula nila pa kaniya sambil naig din ha pamarinta sin Ottoman Empire namin longta asal kaya ulinan nila katilong akan sinamoy long tahula Islam. Naroon hayaon lando inamin gi sinamin atay nila magtubihan sampay amunan tiyagwa nila inamin pagyanon long niya Wahabi. Kabaakan niyo yan inamoy ha mga kasulat-sulatan atawa ka kitab-kitawan bihan. Labi-labi na aon kitab na basa ko amin author nag-author kanya isik pagyanon. Isik hambuk kuan. Nayan to katantan biyabayta niya inamin ngi Muhammad Abdul Wahab long niya. In pagyanon niya ngi dito, amoy hinangan niya ngi Muhammad Abdul Wahab sin tao sa rayaw-rayaw in akida pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya, nagbalik inamoy kabuntol sin akida, iban sin amoy pag-ibadat, habya sin timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to kaya ulinan nila in pamarinta. Na ini ni mga katautay manghuran, at tungod sin namin yadto, biadasin pagyanon si moderya to inakumakuyag day sa bakubang sa pama ini makuyag imian sila kamo in kami ini Wahabi sabab mayta in Wahabi in sa kaula-ula nisba ini pa Wahab in Wahab ini ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Wahab nabang kau miya magad ha Tuhan Wahab ini ka Wahabi biha narinay sab nila kanganalong niya Muhammad, di ba? Tingnan ni Muhammad Abdul Wahab. Ni Muhammad ingan niya, buko ni Wahabi. Buko ni Wahab. Nawang hinisbakan Muhammad, na may nang naisab Muhammad Naagad na isab kita ka, ini pang Hindu, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasiwo dadto.
manginitawa kun kita Muhammadi atawa ini Wahabi tay maun na mo yato insyaallah taala. So makuyag kami hinis ba kami madto pa amin niya makada panghindo sin Tuhan Wahab iwan ha panghindo sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsukol yatay manghud sin namin pangasugo mo yato mura-murahan na Santo. bang man kau hidayatan sin Allah taala wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, umat to ini ni jajawaban si mga ini kauruhan na to na inya to ati ko kung dato dong tawi akuan ni ati ko biya on out niya shock halong si pangatayan niya sabab ati ko sabab sin na akapo biya naka point niya to ko da sa hati ko long niya ini hadis kaya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hamana niya ini tiraqul umma ila 73 firqa tinya ma kulak palikin umatku pakapituan tagtu kana kanang kihanggawan niya rito pag nga nalong nga Wahabi ada kalabihan to ini biya intention niya nakasud dito sa kapituan tagtu biya tinapos kapituan tagdu ato na biya da sini ni kaya advice ka to sing kaguruhan na to hati niya bisan pa to Wahabi sa pantum bang ipamando yan ding Quran iban ding hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikaw magdurwa kawa sabab na amad timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok da rin dito ding kapituan tagto in makasud palam surga hambok da dito ding kapituan tagto maray nga sabi to ini bukunda tumatan inamon mga ini accusation nila to sin Wahabi ay namin mga biyatin ini kuan nga actually Wahabi sabat sa mga kaguruhan na to alim at turakula ini nagpabunto si Akida Marayo. Yan is papangan sin Allah Ta'ala min Wahab. Iban damikyan nisbah pangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Wahhab. Nagbihil pangingat ka at panikatan. Nagbihil si katan uno na nakalalagyan si manusia. Iban damikya biadad to asal bianahan kita magpapasampay sin kasabunalan na aun na dyan ini taan, aun na dyan ini hirugso madto kato. Amo na. Ang nadyan ni sakna sa Batista dya ikatuan dya ang batikatong tuman kuwasan niya sakna kulit na kato katuan sakna Hinangan kau sakna. hinangan kita sakna katong tuman pati pagino niya kamo sulod tafsir saknaan kita supaya biya dungo kung si kaibanan kumangi namon mga kuwan At tinabatalit pangindok. batal Sinamat timbun na. damikyan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan kaya saknaan day sa siya speaking siya sahir magician yung siya syair, Dupang. majnun, demikian. Kaya adresan niya Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katahan, kadab, demikian. Sa wala din Rasul sallallahu alaihi wasallam nahihin, wala dato siya nahiwal, wala da. Piyawon to na inidahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga katotay mga ranaka ng Islam na pawunturon na to in pamarat saya na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangakad na Quran, iban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harulul niya pa sabat na ako sa namupurat Islam Salman na inamon mga kaiba na magsususpek mga Wahabi amon mga magdebate yan na wala naman nakatutungay mga tao yan in mga sila ini mga kaguruan ni hatakaran siya mga dumamag ini kita atau rumamag ini paliw-paliw sin mga dalil hatungod sin Quran hatungod sin Akida oo na iya hatakaran wala mga naka-reply parahan nila mga na takes ka at kubyad na inshallah subhanahu wa ta'ala mga tayo mga udang Islam ini masawa iba malano mga kajawab-jawaban si kaguruhan na to ha pangasuwet to Amo atin kamaktanan niya matuihan sin amoy mga unad to. Ano ibihan sa dayaw nga sa mga Wahabiyan. Sebab hati niya kanis bakit kapangan sin Allah subhanahu wa ta'ala may magdirikil hidayah setiap ang kata magdirikil sin katan unang kabayaan niya amunain Tuhan hi amin Abu Al-Wahhab kan Abdul Wahhab law niya na bangkaw kanis bay sa Muhammad alaihi salatu wassalam na ikaw nin uno ang buok nakadureng hami mga nang magbugsin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam na kan na mga katawtay manghuran sambat sinamuin beta da sa mga hadis amuin mga hadis ng kan Ibnu Abbas amin nagunog yan nagbublis sin Rasul alaihi salatu wassalam ini kay ngatan sin kamukataan amuin goodless maguntor matwihan pagubos ang pananagbublis pa amin pakiran matwihan katan pagubos ang panamayitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo na inin dan matwihan maguntor ini matwihan tingkatan sulit pang yan matwihan lain iyan
Aun yan man na wag-tawag man Tuhan dahil doon Satan dahil amin tiap-tiap kuno yaon. Amin tiap-tiap sulit pangan yung pakilya o nagtulihan. Nahakan na mga kataw tayo manghuran, katumtuman ko matulihanin namin, pangapod sinambuk guru matulihan, katumtuman ko tayo tulit kami abunggaw, laong niya kako matulihan, mangkaroon hamin dan maguntul dihan pa puno, pa Allah subhanahu wa ta'ala muna hatin maksud namin ng Hinduan sin Quran, iwan sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, na ayaw na ko maglingi sin amin tangkol din kakatikiran. Ayaw na ko mag-urul magsiga sin tangkol din kakatikiran sa panaw na sa Jakaw sinamin panaw muguntul inian tanto na sa Duwayron na turi na magkabawang kayo magtulitan. Ay nakaw lang na magsiga sa mga magtatangkol din kakatikiran. Nasa lahat, wait aday sa magdani man sinamin hadis sa gubli sa dukatan. Wayron hambuk amin sulit pangyaw magtulihan malaingkan aun tayo kung aun saitan man na wag-tawag mo pa amin yaun pa amin sulit pangyaw magtulihan paagar kita magtulihan. Amuad to mga kataw tinunghuran masarihan naman din mamang karoon na Hinduan sin Quran ay Hinduan sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam na yan amunanin Diyos sa kakatutan yung sin Nabi alaihi salatu wassalam ay nakaw magsiga sin mga tao magtatanghulin ang kakitiran ng katan Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah ito ini nasawa na tuon yung kaya pasampay si kaburuhan na ito katungod siya ng clarification sinabok tayo ng model in demikian basaw na to ini dia follow up ka inatungod sin nasubo ini asawa lang niya to ito masawa ni halat na akhirat pangasubo na nagbat ni dukain salam nang ituan biya diin bang kita magjuro tay kuranta in banata hawak to pulang magdusa ba kami lang nga babae yun biya din to din magtaat pa ba na sukul ka tuan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. In tungod paparkala amin pangasubo mo panak maanyat to lang ta amin manaykod kaw ring habana mo bang kausukaton niya na inet to hambukit to do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tungod pa amin yad to lang ta in pangasuhi karon ang tantong pan Ano ini ni pagtaat nila yung pagtaat pawana kay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq bukod ni mana niya ingkatan simpang hindo simbana inya to katan subay ko magtaat sumarawa ini kau jakahan mo bang in panghindo simbana kay mo bihan bana mo bat karna labay ring haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to kaya wajiban kau magtaat sumagawa bang in hipahinang niya kay mo bat karna makaharap ko ini pa pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala na wala kau yadto ini kaya wajiban sin sara gaman ini kau subay tumangkis sebab kaya takato sin Rasul la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq di manjari kau magtaat ha ini siyo-siyo niya bang imaksud yadto bat karna mahinang mo pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihat tu ya manghud wallahu a'lam bisawab. Nagsukul ha mga jajawaban sin kaburuhan na to wa jazakumullah khairan. Salam biya ati ko nabasa na ini sa ito mo salam jari bah asara sin Islam sambahayangun ko biha unin way ko kaya tunay ila tahun 5 bay sa sin blackout pa ipikilan mga ito ni pa nila mga sabahayang wala nila kaya tunay jadi nila to sabayangun biha really magkada ito si kaya pa sa mga blackout pa nakaw na ipikilan Biyaw nun na ilaw. Yan mga katawatan ng huran. Inamoy mga laong kamatuhan utong pamarawin ka Islam madto. Yasin sa kaula-ula hindi pa ka magsasambayang. Yasin sa kaula-ula ikaw utong pasadong Muslim. Isa na ka Islam din doon nga sa isa doon kayo matulihan. Subay nakatimunay na sinsambayang utong ng Muslim matan. Kaya nga sa babiyad to, yung mga yad to, pagdakaw amin simod na pagka-Islam amin ka-Islam matan na, yung mga limabay nato katanin yad to, wayroon na to, amin lugkon na sinamin pagsuod mo pagka-Islam yan. Simod na pagka-Islam na doon sinamin umo. Then yan, di mabaya inagamat na sinamin kasigpit ka to.
Sabab kanay mga kababaihan amuin laong ta amin makabuka sila matuihan sabab hindi matong kanila may bilaw ta matuihan amin pangadatan matuihan biya mga hayig yaon tawanipas inya tuli sila papagbayaran sila amin uno sila amin sa bahayang di sila pagbayaran sila sa bahayang sabab di kasigpit ito kanila na ayaw kay sa matuihan bang mga pila tahon na tulihanin uno iwan ikaw matuihan di mo pimusang kaingatan in Islam bang uno akan nakaduri magsambayang matulihan wala pa ko nang hagat matan sinamin ka-Islam na pag nangahagat na ka ka-Islam timunay na ko sinamin uno simpiyardo sina Allah subhanahu wa ta'ala kay mo di mga lima bayat to inyat to amuna to inamuin ababaan na sin kabayaan sina Allah subhanahu wa ta'ala naulahu ta'ala way nagpapaawon matulihan amuin pag-ibadat amin kasigpit ka to matulihan nabangkad papagbayaron pa sa mga bihad to inyat to tanto na sa lugar di kasigpit na kasya tanna bisanin mga kababaihan balikan ko na isang papagbayaran sinamuin pasalan sinamuin aun hayig nila pasalan sinumayad tulihan sabab ikasigpit kanila wa madya alaykum fiddin min haraj wala inawla subhanahu wa ta'ala nagpaaon at tungod sa pag-agama amin mangdihil kasigpitan ng tet-tet ang katao dahil kato nabihan mga katao ng Quran inamuin aturan sinamin agamata ay nakamagpikil sinamin nato sa tuwi-tuyan na sa dyan pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah subhanahu wa ta'ala inyat to ang punong na kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sinsimod nakaw amin na hinang nakaw muslim matan magpigang kundi sinamin nakaw na sabab kita abat tuwan inakaw nakauna tuwihan na rin ka maba magsambahayang urin hati niya wayroon pa pagkahagad mo amin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pa pamarat saya mo para Rasul alayhi salatu wassalam wayroon pa kaw amin humihinang sa imayad to nabang kaw himinang na inyat tukatan panasun natin sa Allah subhanahu wa ta'ala iing amin pakaradyaan na kauna yan to ay kaw magsusa sa mga pakaradyaan ito sa kontinuhan na sa jaman Tuhan inamin kakahinang mo dahil amin kabatuk mo mong pa amin himbuan sinagam Islam amin pag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala ay ikaw rin magsusa sa mga to akan na yung mga sunat yan piaon na inyang pagtapal sa mga pamaong kulang kato na ipagtapal sa sinamin mga uno ba ang kulang kato pardo ipagtapal sa mga sunat yan matulihan sinamin ibadat sa mahayang matulihan sa bahayang bangko asa ramik yan matulihan yung mga sunat yan ipagtapal sa sinamin kulang tamatulihan sinamin pagpuasa tamatulihan mga katoten damik yan pagjakat yan mga kulang tamatulihan pagjakat ay mga sarak kadayan matulihan mga mga tiwet niya ikatapal yan sinamin laong tapulang kami pagjakat ka Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ito na yung sa reo-reo lang sa jawaban tungod sin problema ko dito pagpinda mo rin haamoy hinang wala na kaamo haamoy nakabatok na kamon paamoy kasabunalan lomta na inya tuwi sa kaulo la naghijra kaw rin ha amoy hinang bukon amo maun paamoy kasawahan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na inya tukatan biya sa kaulaw la pagtawbat kadto patuhan Rabbul Alamin na nagtawbat na patuhan amin siyang gupan niya na hinang wala nakaamuyad tumawon pa amin amo na biya sin wayron dosa-rosa mo at taibo minagdambi kamanla dan balahu in pag ini pagtawbat dihan dahil hamin hinang wala nakaamo pa amin nakaamo na inya tukatan di nakawistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini kata nito na insyaallah ta'ala murah-murahan lang ta amin tuy-tuy na sadyain amin pakaladya amo yatay manghod na misan kaw rin na magtuyo sin mga yadto katantan sabab mo na wayron day sabi to kawaakan tahasara amoy in subay tato hinangon yung mga yadto katan amin wala ta na hinang yadto sumagawa pauputon mo in panganan mo po Allah subhanahu wa ta'ala sin in katan amin batukon mo bihaw ningaton amin mapatot mo hinangon yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na nahat to sadya in maksud sin kita niyo in ako long ta mag ini pasampay na hadya mo kanyo sin kasila sa sabab na ini pakugdan ng tanadya pala sa kaputati sa in kuwan kabihayaon insyaallah in mga pangasubuyaon suway rakman balik kalukonsum insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari ra kamo magparasin mga question niyo roon na aming kuliyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala na mamaida ko alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matuk niya mo. Manjari
menjadi sinting na karay. Ito. Ya live ini pangasuko niya ka Tuhan. Ya bukan para kalain. Salam Tuhan pangasuko. Yama kulong nga nag-usog-usog. Alalala. Aun na ba? Aun na ba kaharus ko mamugtuy ka niya? Pangasuwati ko asapet ini jawab niya. Tepat isisundan ka nila pada tempatan pagila tuno siguro. Nag-usog-usog yaman. Aun na ba ang kaharus ko mamugtuy ka niya? Pasigurahin ano pa yan. Yama kulong. Bantu Pinamdi na nara mag-uno. Niya lang Pagutudway. magtudway no. Inya to mga katawte mong huran. Iya dumapatutin ng maasusan siya na puno naman tulihan. Sebab lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in jahada kalan tusikabi malay sala kabihiran pala tiitum wa sahib kumati dunya ma'rufa. Aman inda akan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang siya nag-usog-usog lungguson ko paamin himinang sin kasirikan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw ko mag-agad kanila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa amo na sadya dahas siya magundang panun maghanday di dunya ini amo ingka biaksan in marayaw in mangi ayaw mo to amo in pinangay no ang tuon mo naman tulihan misan pa amin bukun uno muslimin namin umum bukun sa inyo muslim amin niya ugan sa namin ayatin namin doa maas niya sebab na unal mahaba-habaan namin biakis sa matulihan sebab na magpakamatay namin ina matulihan bang siya rimig din kami pag-agama sin namin Muhammad alaihi salatu wassalam amin wala niya iyagat to matulihan sebab lang si Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma bang misan nila kau tuyuan matulihan amin papagsirikon ka ko na ini ang meron sa panghatim sa mga kerajaan yan ay ikaw mag-agad kanila ruwa wasahib humapid dunya ma'rufa sa melainkan wala da sila syariat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin bugtuon niya inuin amuin parsupatan niya sin ina ama niya magtuhan sa long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wasahib humapid dunya ma'rufa dahas sila magundang karabat magundang panon yan di halaman sin dunya ini karayawan nabihan to mga katawte mong Quran inami pangasubuman to biya na sinagi laong ka amuin kita biya sinami pangasubuka inayat to amuin laong ka amuin magkagda sa mga nakaunad ay nakamagsusahan to sabab lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiati hasanat wallahu ghafurur rahim isiu-siu matulkan in nagtaubat iban na marat saya nasalta matulkan naghinang na siya sinamal sali na yung mga sila gantian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mangi nila paamin marayaw gantian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinang nila mangi hinang marayaw insa Allah Subhanahu wa Ta'ala in Allah Subhanahu wa Ta'ala bayang ampunun iban bayang ulun na mga katawte ng Quran maman kauruun hami panghindo sin Quran maman kauruun ha sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam ayaw na ko maglingi ulihan ng Tuhan tuyan na impanaw ng Tuhan sa batko na ayaw na ko magsurt-surt sin amin sumusurt-surt ng kakikiran niya ng Tuhan agaran na sadya namin kabayaan sin Nabi alaihi salatu wassalam agaran na sadya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasarihan naman tuin namin sumusurt-surt ng kakikiran ni sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kau kimugan na amin aturan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam sabab amuran hindi akan kato kapagtaatun kita pa Allah ibang kapagtaatun pa Rasul kapagtaatun kita pa Rasul kapagtaatun pa Rasul kapagtaatun pa Allah yung pagtaat kanila yan dikasulod ka naman Tuhan surga sebab lang siya Rasul kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba kataan sin mga umat ko inyan makasulod siya surga ilaman aba amuray mahukaw lang siya Rasul ilaman aba dong si mga sahabat o nimang Rasul isyur mahukaw sumud surga simbianhan indayaw sinamin surga hadis sin Rasul alaihi salatu wassalam man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba isiu in nagtaat ka ko amunad to mga tao mo kasulod surga nakan na dong ko bang karon hamin aturan sin Allah Ta'ala hinduan sin Quran hinduan sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam ada nakaalingi matulihan mga magtangkol yan na nakaasiga matulihan ha kontinuhan na sa matulihan sa orang datangan mo surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magsupol kanyo katan sin amin dahil niyo in waktu niyo maamin dumungo sin amin panghindo matulihan sin Quran ibang panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam yung mga kami ini na tuyo sa inyo matulihan sabab
Nagkamantaod na hati ko ito ang latip inan nakainot sa lugay-lugay mo din dihay. Magpakatog sa lugay naman nag-service sa naman kita. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala, yung kita niyo, amuin, sa plagon na sin Allah ta'ala, rahmat iman nikmat niya kakita niya pagkaan Allah, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Magsukul pa muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muli pa mga kaguruhan na to. Sin timukpal, sin mga jajawaban sarta jawab among kiyawa ng pamanus ng Quran. Yun hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan ini makawa na to mga faida at kataan. Tiyukpal sin kaguruhan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Demikian magmaap ang mga kataw-tay manguran nag-text ang wala nawasan na mo ipamasuko nila. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini masih-masira ini kolekton ng katan ipangasubo na mo da insyaAllah subhanahu wa ta'ala bang mabut imbiyahay ini waktu ipagpangasubo na jawaban na si karuhan na to kalu-kalu ang mga balikat to na maubos na mga magkailayang kaibanan na makaiban na mariha mga karuhan ini jumawab si mga pangasubo niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala muna pasting nga dito na ini doahan na to ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.